Anita, reci nam što znaš o Dionizijumu? Ne. Da čujem. Znam da je to velika, ogromna pećina, to su ljudi izgradili tako što su prije davno vadili kamenje za gradnju velikih, ogromnih hramova. Bravo, Anita, Znam ja još. Dovoljno. Još vas moram pitati, koji je najveći otok na cijelome svijetu? Mogu ja. A to će nam reći Mladen koji se prilično ušuti. Ne, hoćete ja neko da zna. On je rekao da je učio zemlju, da ga čuje. Sad ćemo provjeriti. Luka, okreni se. Najveći otok. Možeš li prestati? Na svijetu je Grenland, to je Grenland. To je najveći otok na svijetu. Da? A još nešto? Najveći je zato što je prekriven snijegom i ledom, pa se ne zna je li to jedan otok ili više otok. Bravo, Mladen. Vidi se da si učio. Sjedi, Mladen. Odlično. Pero, a gdje se nalazi taj najveći otok na svijetu? Pa na zemaljskoj kugli. Pero, ti baš ništa ne. Pa trudim. Luka, reci. Nalazi se u oceanu. Sjedi dole, Luka. Rekao sam sa svojim znanjem, ne mora se hvaliti. A mogu li ja vas nešto učitelju biti? Ma možeš, Petreban, tako ćeš malo sudjelovati na sadu. A da li je istina da su očevi pametniji u djece? Pa to su gluposti, Petre. Pa naravno, naši roditelji imaju veliko životno iskustvo. A zašto onda nije otkrio Ameriku Kolumbov otac Kolumb? Anita, šta je ti? Ovdje da neko mi je čokoladu uzeo. Opet tebi rekli. Pa je, onda ti si uzeo čokoladu. Tišina! Anita, sjedi naprijed. Ko je uzeo Aniti čokoladu? Ja nisam. Možda puno. Petre! Njemu ne vrijedi govoriti. Tučite li neko od njih? Ko je Aniti ukrao čokoladu? Nisam ja. Većina od vas govori istinu. Ali jedan laže. Ako se ne javite ko je Aniti ukrao čokoladu, cijeli razred će biti kažen, je li jasno? Ajde brzo. Učitelju. Da sam. Mogao sam si misliti. Zašto si to napravio? Traži mi. Htjela bi se čokoladu. Ajde brzo, da ja ne gledam, vrati Aniti čokoladu. Brzo! To neće ići. Pa zašto, Mladine? Anita, sjedi na mjesto. Pojao sam. Da si radio? Pojeo čokoladu. Sad ću te morati kazniti. I nek ti otac sutra dođe u školu. Sram te bilo, počeli smo krasti. Učitelju, nije Mladen uzeo čokoladu, nego ja. Nije u redu da ovo bude kaže dole, sam ja napravio. Ma slažem se s tobom, Tadija, zašto se odmah nisi javio? I zašto si uzeo tu čokoladu? Bilo me strah da se javi, a čokoladu sam uzeo samo da se našalim sam. Uvijek se ti sa mnom šališ. Mladene, Dobra šala. jako si dravan. Vidim da ti je do prijateljstva je jako stalo. Htio si biti kažnjen za nešto što nisi napravio. Ja sam tu naučio da budem kažnjen. Dobro, Tadija, Mladine, oprosti što sam galamio na tebe. Tadija, cijenimo i tebe, što nisi dozvolio da neko drugi bude kažnjen zbog tebe. Anita, što ćemo sa Tadijom? Dajte mu 2. Ništa te nisam pitao. Možete oprostiti ovaj put. Ali vidi se, prositi. Obećala, neću to više nikada napraviti. Onda ćemo podijeliti čokoladu. Tako je. Ti neći.
Nemojte mi sada neko dođe bez opreme na tjelesno. Jasno? Jasno. Ja. Moj majko, moja mila. Šta je bilo? Ja sam zaboravio opremu kupiti. Opet. Pa točno, Ja to opet, kad je imao? Koliko nije imao? kada si imao, hvala na svega. Dobro, to. Lanita, šta da radim u ličku? To moram. Dekar. Baš sam danas. Tamo ti treba.